Ebusiafo me mo bibi akwaba e de by emergency Ghana TV eso enenso eye da fufu atwedi amponyankopon e de ache yen na ene story ya yensa ka ofide mu ase ni de ebusia emma ene ni wiase wemu anase eye boapayo nti e na nkofo ye saade no de nti a mi bi sasa ne se ya papa bi akwakodi nyamasem bia ebusia utie mu nsem a wawe bisa ho se eye ma na eni asase we so anase ye papa yo sheda e na oye na adwen se obo akola no abro ankasa because menti ase nti busa ye konye ko tie mu yes akọ agona area ho ese adwuma ko se adwuma ko akola wo 5 years ne na ba mo 55 years eni akora na da makora na se bie yes omo de asem ne ba ebusuafo se so omo nim na asem ni pia enye papa em yes akra ne maame kra de e ya fa ne tirim na ye peso omo te e wo sa area ho ye wie pe ya ho adwuma omo report asem ne ma police nkwasem akwala pa yi won fie num wona na pa ma hwa akwala ni passe we cry in the black and white no ni na 55 years ni akura da mana fe to tokuro amana se na sa hie o sa ye die ni o sa die we kwase asem sei ye ntwe hwira emu so Kevin Krober kroni di sei abkuna adwuma ko Ahanta West na me se efiri wo kene ko sa papa wa ye wei mididi betudwa enkwase asam no edoso maledi eni papi ya dane emoa se mo tumi ko tere hwira mu a yenso ya ne mu trafi nkwasem papa wa nya 55 wa wo nana 5 years why and say musi ye twahwira emu asem we so mo nim no de asem ne pia enye papa yesa akra na maame ya fa ntirim ebe fa ne tirim Eja Ahanta West agurajuma ko ye mamu ne akopim ukuada se yante hwe na ye nwie na abrampa ye mpe commander yes sir na quickly ye mamu nkoche papa no kwase ampani no what 55 wafa koda 5 years ate ne to ene na sia bom na mu ye dipa na mu ye munya moa mo bakasa se mo ye nkata so mo bakasa ye nkata so debi erade mu ya mo amen cheso di ekira na hwe nipa ni bi karata ye ne ti o man ni ya ne mo apepepepe e gisi etwa esre ni ya dia bedroom so se monwe ni ya boom no mo wesre papa when you 55 wo ya wa wo nana 5 years agona adwuma ko Ahanta West me say the deeper shamono any sabusiafo no abatement of crime mo hye kire no mo die wo fa mo chemi epupu mo to na mo say akola ni daachi yakura yeye mo se ye nya abatan no ye te yawo no e chen mo why you nana say eye Kevin ye asumo ogu na brampa maledi emo ya papa emo ya ebusia se na midi kan ye no ade ebusiafo ne ye no me bonje so se yetimi asese oba at the age of 5 years na ebusiafo ayo mo adwen se issue no mo pese bedu bebia ejuma ko issue yesi we ejuma ko ebusia se akola 5 years penny a wa we do penny fie so 55 years wetimi asese akola 5 years etimi ebie na sese anything adult let's say onyo baby awa asase we so obetimi de ne tedwe ye wemu ana se o sheda se odi akora na bra na se eden se wintimi nyo baby a
Say akura we di 5 years. With me asese akura we say. Ma hwe de wi akura na ase aye. Me share picture no ebusia na me aho. Enti akono die benya na wo mo ho a mo ntimi nya obi fufuro emfa ne nye eden ya na ewa akura we 5 years akola. Shape ben owo. Shape ben owo. Akono die benya na ewa akura de na ye fe ewa akura no ho a akura no ho ya ofa. Wo 55 years we hu akura no a wetimi asese akura no ama akura na ase ebie sa. Sometimes ebisa ye ho say remember no say like mukondo oba obi na mo de call mo so ana, because I don't get it. Ene busuafo no so aye o ma agin so mbet na ho o mo nka ho hwe o mo pese issue no be pie efi o mo fie akoba bi foforo nti na o mo te ho. This thing needs to be addressed. As o mo ti papa ni tum. O mo ti papa ni tum o mo address issue we. Ebusuafo no kwa report ma police for because untimi enye obi be say na ebusuafo nso mo ye din e hwe ti ade we nguso ayenko so. Ye be address issue na mo be say issue be do baby. Wo obi we che obeka se mo nso mo ye den mo ta akire. Munim dia mo ye. Nti ebusuafo no omo address issue no na omo nche papa no ntumu na omo njai se omo ka se e na ye pese issue we be ko ba bia enimguase be ka busua no e na de keka ende mu yin film na mo nche papa no ntumu we ye futu sem kese de ma awofo na oti se obi ka se mi kunu me yere no sa beginning no, especially a man side no aka se me yiri ni o na osuma oba no kaka na osuma oba no e na koto se breme o de ba radem ho na fa de no breme mun hye no nso awofo no so obi nya hye sa de na sikim ka che ne say brother me pesa me ni nje sa de no ho because me yele no indirectly no o de akora no be ye me yele ampa nti awofo no mun hye no so ebusia ha e na me de mo ebesi na me ka sa ha egusa ye Emergency Ghana TV so hye ne so so be subscribe na wa like na wa drop comment nso e wo comment section as ke twa ma me esi anything any me din ebusia ye be san so edi hye mu e wa ha bio makra